Tuan tanya lah kemahnya karo lum pegah kadang rum putru-putru hente. Yang empat tanya lu sembahyang isya dan kupah truk di cer iju. Urang azan. Telung dua lung sima nya menyonau dep Abu almarhum Abu Lo ni bong. Abu Lo ni bong menyo salah tu ku bak ming ke berat pengumuman. Pulai azan kelai. Bek baji kayu azan tukar lain. Adam sangkira Abu Lo ni bong tanya awak azan ni naik cer iju. Bak takut bajai luar ke tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan kemasalahan laga tu azan salah. Nah, asyhadu an la ilaha syaikhun. Padahal mau tulis ha. Duduk nang kaji orang je. Yang mesti duduk razannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha kada. Ada mesti ha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kok le kada ha. Yang duduk nan mesti gak nyan tak yang azan lung kala menyok gubernur. Insyaallah lewat. Duduk nang razan ke gubernur. Kok faham. Aina yang ancolom lewat pun muka saya ni. Belek meramah ke lu pegah. Bak na bupati ro aku yo aku.